aga inapile ya nnete ke ka kapa radio ya nnete ke lenaneo le latelago le a bapatša gomme maikutlo ao a tšwelelago ga se a Motse Community Radio Station re a leboga. aga awa go kwagetse motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM lenanego ke pitšentše kgolo nna ke morwa motšhamaubane ke ka kapa ya radio o gona right the Reverend Mr. Malefo ke no mo fa sebaka se gore a go tamiše go le kgausi mo ka beng gore theleditše o le gona mopapa thobela ke ya locha le gona re tsula ga botse re karago lena a ka kapa man wa ra re a leboga thobela re tswa weekendeng ya leema ya dialoga ya menyanya ya dilo tše ka moka ga tšona le ikitikile ga botse re ikitikile ga botse re ka butša go lena ka kapa re ikitikile mongaka thobela ntle le go senya sebaka a madume e be e le a go dumediša nna e be se a go dumediša motheletše o ka dumediša motheletše ke moka ge o fetša wa topa ya mathomo product gona ka fa wa e hlalosa ge e ka ba mohlomongwe go ne le se nka bonang e le gore mohlomongwe motheletše o se botšišitše mabapi le tše o tla beng o di rekiša fawe kapa mohlomongwe le nna ge nka gopola gore mara ye o ka re motheletše o swantše a ekwe ke tla go botšiša mongaka ga gone molatofelo le kano tša sebaka a ke dumediše batho ka moka kgolela gausi mo ba re theleditše gona ebile ba bogetšego rena nna ke Malefo ke tšwa gona kua ga Mremi kua officing and then ke mo e le gore bereka gona bjale le gone re tlišitše ditaelo tše re bolelago ka tšona ka mehla tše e leng gore maikemišitšo a tšona mo go lena ba theletše ke gore le santše le feletše le kry-a thušo gobane bontši ba lena le dutše mo le dutšego gona le a lla ga le tsebe gore neelo tša lena gore diloko santše go diagaleng ditaelo še di tšona re di swere tše e leng gore maikemišitšo a tšona ke gore le kry-e bophelo bo bokaone gobane go tlo go le bohloko gore o kry-e le gore o ntate goba o mme goba o abuti goba o sesi bophelo ba gago bo sepela gabotse wa iputša gore gabotse ke tlo bona ke llela go mang bjale taelo tše mmereko wa tšona ke go phumula mathata a lena e leng gore a le tshwenya and then mathata mola e le gore taelo tše re di swerego di fapane go ya ka mathata a lena bjale taelo ya mathomo e re tlo go bolela ka ona fa ke taelo e ba bitšang gore ke pinki e batho ba butšago mehle le mehle gore gane taelo ba ba re ke pinki lebaka la gore e be pinki ke lebaka la gore mmereko wa yona ke go fetša mathata a batho mo maphelong mmereko ona ke gore batho ba ne mahlatse a bona a tswallegile a ba tsebe gore a ka bulega buang ba bangwe ke batho ba le gore ba nyakana le mebereko ga ba kry mebereko ba bangwe ba bereka mara mo ba berekang gona ba palela ko go kry-a di-promotion le di-increase tša ditšhelete and then ba makala gore molatokeng ba bangwe ke bontate ka mo gae ba bang sa le ba bereka ba eme tšhelete tša bona di gana go tšwa ba diputšela gore ya bang kganeng mahlatse a gona and then ke mahlatse a e leng gore a tswaletše ke batho ba bošego ba e leng gore ba tseba go senya dilo tša batho bjale taelo e ke 350 e kry-ega fela kua ga Matlalo Ramošiba gona kua ga Professor Mremi ebile rata go lemoša batho ba bantši ba le gore ba gole gore e a kgonagala gore e fihle go bona ka tsela e re bitša gore ke go Korea and then go Korea mo e kgona go fihla mo le go gona and then wa feletša mathata a go ga fela ka lebaka la gore taelo e go e berekiša mo e leng gore o hlapa ka yona go hlapile ka yona o tlo bona ka moraga matšatši a leng gore a se a mantši mathata a go a fokotšega taelo engwe gape e re tlo bolelago ka yona mo ke taelo e bitšang gore ke taelo ya meleko re bolela ka taelo ya meleko e ra gore go ne le batho ba e leng gore ba ne meleko e leng gore e ba šetše morago mara ba makala gore gane meleko e goba dipati tše ba nego le tšona taelo e ya meleko o hlapa ka yona go hlapile ka yona o kgona gore go fihla mogare ga batho meleko e le gore go šetše morago ka lebaka la gore nto santse re e tsebe ka kapa le motheletše gae ke gore meleko ke e mentši e batho ba sepelago le yona e leng gore ge o le motho o bona o phela o ka bona o ka re o phela gabotse gane go ne meleko e go šetše go morago o hloka taelo e and then ya meleko gore o hlape ka yona gore meleko e sa lokago le dipati le dintwa gone motho mongwe wa motho mongwe mo a leng gona batho ba lwa le yena o a makala gore gane molato keng taelo e ba bitša gore ke taelo ya meleko ke taelo e gore o hlapa ka yona and then meleko ya kgona ba kgole le wena and then taelo engwe gape e ke e swerego mo ke dibatana tše mmereko wa tšona ke gore wa di orela goba wa di tshumelela ga o di tshumeletše o tlo bona ka mogae ka lebaka la gore bontši ba batho ba ba theeletše ba rena goba babogedi ba rena kgole le kgausi ba phela ba lela ka gore ka metseng ya bona go lla dilo ka godimo masenke ba bangwe ba kwa mešito ka montle ba bangwe ditoro ba di lebala ba bangwe ba batho ba ile gore ba robala ba le gabotse ba tsogo ba lapile bjale taelo
ya dibatana wa yorela go yoretše ke mo e leng gore o tlo kgona go ba le boroko bo bokaone le toro tša gago di tlo kgona go bonala gabotse and then dilo di a kgona go sepela gabotse. Taelo nngwe gape re swere taelo e re bitsang gore ke ya tokološi. Taelo ya tokološi ke phele ke botša batho ba bantšhi morago motšha metlhe le metlhe gore o ka bona o phela wa tepotša re ga o ne thokolosi mo go wena mara wa ba motho e leng gore o bereka gabotse mare tšhelete ya gago ga o kgone go bona gore and then o riang ka yona. Ba bangwe tšhelete ge e tla eno feta, ba bangwe o kry-ile ntšhi mara o sa kgone o berekiša gabotse. Ke lebaka la gore thokolosi ye re bolelago ka ona ke morithi o le gore a wa loka o batho ba go romelago ka ona ba ba nyakang go bona tšhelete ya gago e sa go dulele. Ba bangwe o motho tokolosi re bolelang ka ona e kgone go roša seriti o makale o ne o lwa le batho ba bantšhi ganeng batho ba ge ba go bona o ka re motho e le gore o ka ra wa loka goba ka ona bo seleka. O kry-e le gore motho wa modimo ga a seleke o hloka taelo ya tokolosi e leng gore e kry-ega fela kua ga moremi and then go hlapile ka yona o tla bona go ya bathong go fitlha tokološi e tlabe re e rotše. And then taelo nngwe gape ke swere go mo ke taelo ya selešwa ke boditše batho morwa motšha be ka go feta ka re go bjale July ya fela mediro ya bulwa go hlokega gore motho ga e ya bathong a kry-e taelo e re bitša gore ke ya selešwa. Taelo e re bitša gore ke ya selešwa a e berekiše ke batho ba le gore ba ne selešwa fela le batho ba e leng gore ba gare ga batho kry o ya mo e leng gore ke mediro ya family goba ya leloko mara o kry pele ga go e go botša gore mane kua ke yang gona go ga botsono taelo o no e koma go e komile se ba ka go leša sona goba se ba ka lekang go iša sona se ka se kgone go fitlha mo go wena le gona le se ka fitlha se ka se go tshwenye mo e leng gore o ka feletša o tsena ka bo dipetleleng goba feletša o ba motho le gore wa bajwa. And then taelo e kry-ega fela gona kua ga moremi and then taelo go e kry-ile wa e koma and then o kry-a ka ra container wa e koma e tlo go lasta sebaka se sentšhi o tlo bona o tlo ba le bophelo bo bokaone. Gape re na le oli e leng gore oli e mmereko ona e tlhakantšhwe dipheko tše bogale tše e leng gore and then pheko tše go tlotše ka yona meleko e sa lokago ya di-stroke meleko ya e leng gore ba ka go gatišana mo ditseleng e no feletšana ba kgola le wena le yona e kry-ega fela kua ga ngaka moremi. Ke ne le taelo nngwe ya go nwa gape ba re ke Z2 e thuša bomme ba e leng gore ba ne mekgwa menkgo e sa lokago ba bangwe bagala ka mogae ga ba re ba bolela le bona ka kua digwareng o kry-e le gore di feletša di ja mabele jale taelo ye ya Z2 wa enwa ba bangwe o kry-e ba ne dibabo e le bomme ba tshwenya ke dibabo o kgona go enwa and then go e nwele and then wa kry-a le gore ba mme o leng gore wa clean o ba gabotse. Nna le taelo engwe gape mo ke le rumo la banna le e leng gore bagala ba bantšhi ba le tseba le ya ba thuša le ba thušitše mo e leng gore bontate ba tshwenya ke mathata a dipsio ba bangwe ba tshwenya ke menkgo e sa lokago ge ba re ba fahla magotlo o kry-e le gore dilo di sepele gabotse ba bangwe ka gae ge ba santse ba bolele le balekane ba bona dilo di no se sepele gabotse wa tuputšereganeng malato ke eng lebaka ke gore o hloka taelo ya leruma la banna e leng gore o tlo re go e nwele and then o tla bona ka gae go e ba le lethabo. Taelo tše ka moka tše ke boletšego ka tšona di kry-ega kua ga matlalo ra mošiba gona kua kgausi le letamo e re bolela ka ga matlalo ra mošiba re bolela kgausi le mmabolegolo le seabuswa and then babogedi goba batheeletši ba seke ba fora ke batho ge ba re di kry-ega mo kamokamo. Taelo tše di kry-ega fela kua ga moremi o no founa and then o founile nomoro ya 060 959 0303 060 959 0303. Nomoro engwe gape e leng go le tlo e founela ge le nyaka di-product tše ke 072 133 6761 072 133 6761. Gape go ba le batheeletši ba bantšhi ba e le gore ba re founela kua ba re botša gore gane nokeng go iwa ne nokeng go iwa laboraro le leng le lengwe e re bolela ka laboraro la go sasa re aya ba ba kganyoga go ya nokeng ba no folela tšona nomoro tše and then ba tle ba kgone go buka space sa gore ba tle ba kgone go ya nokeng ba ya go hlapa maphelo a bona a sepela gabotse thobela. Re a leboga mongaka nke ke no mohlomongwe ke no rata go no botšiša fela gore ke kwa o bolela ka mediro yeo e lego gore e tlo ba gona ge kgwedi ya Agostose e thoma mo e leng gore re a tseba gore batho ba maAfrika ke batho ba go ya medirong ba bangwe ba tshwere dilo tša go tšhelela batho ba bangwe ba no tshwere dilo tša gore batho ba seke kore batho ba no lwa mo medirong mo setlhare se o bolelago ka sona
se a kgona gore mohlomongwe motho ge a etswa ka gae a se kome goba se bereka gore ge motho a fitlhe modirong ba mo fa tša go ja a se tšhele ka mogare ga dijo tše a di jago gore go diagala eng ka baka la gore o mongwe o tlo se phuthela ga a fitlha kua ba fetša go mo fa plate ke mo ka phuthulla nantsha ba ra ke re la mmona jwale taelo ye morwa motšha botlogong ba yona ge e rietšwe gore motho a be safe mo tabeng ya selešo e seng gore a ješeo mongwe ka gore batho ba ne le go gakanega gona moo gore mara mohlomongwe go ya ka putšhwa gago o botšišitša gabotse ka gore batho ba ka ria diphošo batheeletše le babogedi ba rena taelo ye ya selešo ke ya go šireletša wena o ya go bathong ge le gore go ne dilešo tše ba nyakang go leša tšona go balotše ba nyakang go tšhelela tšona tše di sa lokago and then o kgone go šireletšega e seng gore wena o tšhelele ba bang ka gore go ka tsa tšhelela ba bang se tlo wa kua gare ga batho wa tlo kry go sasa mo batho ba reno o swaregile motho o dira eng o wa sekoma goba yena o se tšhela ka mogare ga dijo tša gage o wa sekoma o nwa metse oya then se kgona go dula mo go yena ka moteng gore se sengwe le se sengwe se se tlago ka moteng se teng e amogelago e be se e leng gore se gabotse ge e le gore a se gabotse sona se tlo bereka teng ye o kry-a teng ye šitše berekega goba ge e le gore mohlomong wa sekoma sa go bereka gore gore teng ya gago bentše se gabotse ke mola se go berekang gona thobela oya no re ya leboga mongaka re lebogele kudu a re tshepe gore di tla kwagala ke tlhoki kwa le bolela ka taba tša gore le gona ka kua dikošeng mohlomong ge professor Moremi a ya go bina di ne le go hwetšagala ke a rereša ke nnete gohle mo re ya go gona mo professor Moremi a bina go gona batheeletše goba babogedi mola facebookong ya DR Moremi ke mo e leng gore re beya gore re ya košeng kae and then go swalela ka di-5 re ya lefaseng la matatadibeng batho ba di hlokago ba santse ba tsebe gore košeng mo gohle mo re yang gona ba tlo di kry-a and then ge ba fitlha ba tlo no kry-a tafola ba ka no butšha o mongwe le o mongwe o a berekang mola ga Moremi gore and then taelo tše di kry-ega kae and then ba tlo laetša tafola le tlo kry-a banna mola ba dutše ba tlo le hlalosetša and then le tle le kgone go kry-a bophelo bo bokaone thobela re lebogile mongaka a re tloga re leboga kudu tshedimošo yeo le re fa go yona mabapi le di-product tša ka kua tlong tša baroka mošate
go nabišetša goba go otlollela sehlogo seo re tla gore se swere letšatšing la lekgono seo se rego go nyakana le tate wa madi. Go nyakana le tate wa madi. Taba ye mehlobo e mengwe ngwana e ba wa madi, mola go ba bangwe ngwana e ba wa kgomo. Ka baka la go se dumele setšong, motho o kgona go belegelwa setšong seo ngwana e lego wa kgomo, empa a boe a tšwe ka ga gabo mogolo goba lenyalong la mmagwe a ye go nyakana le tatagwe wa madi. Gomme taba ye ya tliša dikgakgano ka malapeng mo ebile malapa a mantši a thubegilego ka baka la se. Banna ba palela ke go amogela seemo seo, mola batho ba bomme ba palela ke go handlela maemo a bana ka gare a ga seemo se se jwalo. Jwale motho mo tabeng ye e swana go le ye, go bohlokwa gore a ikgopole gore yena ke motlhobo mang ebile o belegwa setšong se se feng, gore a dule a tseba gore se a se dirago go thabiša pelo ya gagwe, a tsebe gore ka lona lebaka leo la go tshela setšo o kgopiša badimo le ba gabo mogolo e šita le gona mo mmagwe a nyetšwego gona. Jwale Professor Moremi re na le yena ka mo go tla go e otlolola gore e dule gabotse tsebeng le maphelong a batho ba bantšhi, bea tsebe gore o kgone go ithuta mabapi le se. Bomme le bontate ba bantšhi taba ye e ba amile kudu ka malapeng mo banna ba nyetšeng basadi ba godiša bana le kgono. Bana bao ke banna ba ile go bopapa go bona ba bangwe ba sale ka malapeng a banna ba e fela ga go bose ka kapa ka baka la gore monna o dula a gopotšwa gore ga o tate. Mola ka lehlakoreng le lengwe bomma go bana ba ba phela ka go fogotletša seropeng le go papatletša e le ge ngwana corner to corner a botšiša mmagwe gore na tatagwe wa madi ke mang. Wena o le motho wa mme, wena o le motho wa ntate, na taba ye ka ga gago e gona, re abele maitemogelo awe re kgone go go fa maele. Ke tshepa gore e tloga e kwagetše kudu ka gare a tsebe ya motheeletše ntle le go senya sebaka e rekie ka mola go Professor Moremi ke mo fe sebaka se ka bo yena ka nama a tamiše motheeletše kgole le kgauswi mo a ka nobe a re theeleditše a le gona. Professor a ke tamišeng motheeletše kgole le kgauswi mo ba le go gona, a ke tamišeng ka mafateng a matelele magoši ya gaborena, a ke tamišeng bogošigadi, a ke tamišeng mangaka ga borena le bommangaka baruti ba porofeta di-archi di-bishopo bomma moruti ka moka, ga ke dumedišeng mangaka ka go fapana ba setšo le bao e lego gore ke mangaka a sekgowa ka moka. Ke a le tamiša banna ka moka ga ke šie motho baetapele ka go fapana, ke a le tamiša dumelang bana bešo ka moka ka mo magaeng ke a dumediša le ka gae ke iša madume ke ao go lena ka mogašo le gona ke a dumediša batheeletši ba Motse Community Radio Station 96.3, ra le dumediša banna ka mafaratlhatlheng re thobela ka mo Facebook dumedišanang. Malome ka kapa a ko go dumediše ebile ke be ke go leboge go ba le rena mo letšatšing le la lekgono bošegong bo. Professor a re a leboga mongaka madume a lena a kwagetše kudu ebile ke dumela gore a amogetšwe ka tlatše pedi. Re lebeletše sehlogo poledišano se sa bana bao ba kgonang go tšwa ka ga bomma go bona ba se banyalwa, bana bao ba kgonang go tšwa ka gare ga manyalo a bomma go bona ba nyetšwego ka bona ba hlehla le mo e le ge ba tshwenyega ke tša bophelo kapa mohlho mongwe motho a nokwa a dumile go tseba gore na papa ge ke mang. Sehlogo poledišano se re go hloka go nyakana le papa wa madi. Professor go be go tlile eng kapa ke eng ntwe le utulwetšego mongaka gore le be le feleletše le kry-a sehlogo poledišano se gore ke sona se swanetšeng se fihle bathong? Malome ka kapa
a ke thome ka go e araba ka gore ke ile ka lemoga gore re thoma go ba le bana ba bantšhi ka ga ke boletše malobeng ka re re a ngwala gore re bile le di-problem tše di so and then palo ya gona goba ke re di-percent tša gona e ba tše dintšhi re bile le bana ba bantšhi ba ba nyakang bopapa go bona dilo tša bona di sa lokeng re bile le batswadi ba bantšhi ba ba nyakang bana ba bona e le go gore bommago bana ba gana ka bona re bile le bommago bana ba ballang ka lebaka la gore ga bane bophelo ka gae ka lebaka la gore ba palla ko go kgalema bana batswadi ba bona ba bontate ba le gona so re ile ge re dutse ka bona gore no mantaba e tshwenya batho ka moka e tshwenya ngwana e tshwenya mme e tshwenya tate go na le ngwana o e leng gore o palla ko go dula ka gae ga a dutse ka gae o re nna ka mola mokgalaboa ka mola ga nkgaleme ga botse ka ra setate go na le ngwana o e leng gore o rata go ya ga bopapage le ga bopapage ba mo rata empa mmage wa gana go na le ngwana o e leng gore o dula le tate go nwa le ka ge re bolela gomme ba ganetša mmage a mmona so ka kwešiša gore ntho ke taba mara e nyaka re iše go ba thieletše le babogedi nke ba ekwe re yale then batho ba ikwešiše taba ye ge o ka e lebeleliša gabotse ya go nyakana le ngwana ge re re motho o nyaka motswadi wa gagwe wa madi a fapana madi ga a swane re na le bana ba e leng gore ke madi a ka mošate le ge e le gore re ka nyala mmage e le tima mollo mmage a hlala sepela le ngwana o ga go kgonagale gore ngwana o a ye go nyalwa plekeng tše dingwe ke madi a mošate ke kgoši metseng ya batho ngwana wa mošate e ka ba wa lapa la bobedi go ba la boraro ge mo mmeleng wa gage go na le madi a mošate a ka se tsamaye a ya go lahla ngwana wa lesogana kua makgweng a bo a rotla gae a tšea gore o tla phela gabotse dijo di a wela gomme mahlatse a lokologa go yena badimo ba gabo ba tulo moganetša re na le botate ba e leng gore ba ne le mahlatse badimo ba ba file dilo ka moka lo tša bona di bulegile ba sepela ba nagana gore ba loilwe kganthe bothata bo bogolo go bona ba lahlile madi a gabo bona madi a ngwana o e lego gore kwa ka ngakeng ga lahlwe o ka se nyale ka ona a tlo go bakela bothata ka lebaka la gore motho ka boyena o ile ga a belegwa tate mogolo wa go tšwa lelokong la ga botate a tseba gore setlogolo se a belegwa setlogolo ke mokete ebile ke nyaka go bona se itla go nna ka nako ye nngwe setšo se ne gore ganetša se re ngwana kwa kgomo mara e fela re lebelela gore kwa madi mafe ka ge ke bolela ke re ka se tšee madi a mošate ra re mmago ona ga a nyalo gomme re tšee ngwana re re tla ba wa kgomo go a kgonagala setšo ke mola se yang go riang se yang go boa se ya go thulana kua pele jwang ngwana kwa kgomo mofe o re motšeang e le gore ngwana o godišitše ke mmage fela ebile ga se madi a ka mošate ga se madi a ka gare ga bongaka thwi ka ge bongaka bo fapana go ne bongaka ba bodupe go ne bongaka tšhupe go ne mangaka a fapaneng madi a rena madi a ka mošate madi a ka bongakeng madi a ka mošate madi a ka bongakeng o ka se sepele le ona wa re o tla phomelela o tla loka ka mantšu a mangwe o tliša kgopolo mo bathong kapa polelo mo bathong gore ge motho a kry-a motho ka ngwana a botšiše gore na motho ko a gamang o tšwa lapeng la mohutamang kapa o tšwa kgorong ya mohutamang lebaka e le gore o swanetše go botšiša o bo nyakišiše o bo nyake go tseba kgoro yeo gore ke ba kgoro efe mešate ya gabo rena e ne le magoro go ne le bana ba bangwe mo magorong a mošate ke pheko ka bo bona ke pheko ge re tla tabeng ya dikgati tša mošate
ke pheko ge re tla go tše dingwe tše di santseng di phethagale nageng ya gabo rena malome ka kapa lentso le re ngwana shu ke wa kgomo re tšo nyala mmage a fihla ka gae ra mo phasetša re mo tšeetše lapa e fela ge re ka se nyakišiše ge re ya go nyala wo mmage re ka fetša re nyala ngwetši ya mošate re tšea re nyetše ngwana re nyetše ngwetši o tlile le bana mara nnete ye ke nyakang go go botša ye e leng gona ka malapeng a mantši ba nyetše betši ba lapa betši ba le ba lapa ba sepetše ba boetše gaga bo bona ba dipotšiša gore batho ba sepedišitše ke eng taba ya ngwana ge o ekwa kere e re swara ka moka re le batswadi ke kgona go tekereela lekgarebetsoko ke dule nalo ke le kreye le ne le ngwana ge ke nyakišiša nto golo ko go di a di nyakišišo alright motho o ne le ngwana papa go ngwana o motlogetše ke boela morago ke ya go yena alright motho o ke ka bo yena ke mosadi le yena papa ga o motlogetše alright a ke e boela morago ke ya go nyaka mmago motho ka bo yena papa ga o motlogetše go ra re ye kgoro ene bothata banna ba sepela le nna ga go tlilo ba moroba gore ke dule ke thoma go nyakišiša gore ke se ka tla ka ba ka gare ga bothata bo e leng gore ke tlo fetša ke šia ngwana ka ngwana malome ka kapa o ya ka magoro gore ko mofe madi a fapana ke na le nneta gore ge nka šia ngwana ke bolela ka nna badimo ga ba tlo nrobalela ene ba ka se dumele ngwana wa ka kua gae madi aka a sepela yella le naga le ge ba ka monyala ngwana owe ke na le nneta gore mo a yang ga ye go fihla a dula ga botse lebaka e le lefe o bona ge o ka bereka ka setšhaba madi a gago ga a swane le batho ba bangwe madi a fapana kore taba ya madi a fapana batho ba swanetše ba ikwešiše kgoši e ka no sepela e tsena ka mo mara o se ka tšea gore go ka kry-a mosadi o e leng gore kgoši ba dula le yena a motlogetše wa re ke tla tšea ka tšea le ngwana ka loka madi a gana ke a kae ke a mošate setšo se ka mokgomong malome ka kapa nate se re iša ka mafuri mara banna ba bantšhi ba ke e bolelang taba ye ba nthieleditšeng ba ba opeletšeng bogobe ba tseba gore monna o bolela kang basadi ba bantšhi ba e lego gore ba opele ba binetše moropa ge ke bolela ka taba ye ba tseba gore re bolela kang go na le ntho ngwe re bitša tatelano malome ka kapa ene o ka se tsene ka bogare ke mola ba reng le mošate ge re dutše ba re dikgati re ya ka kgati ka go latelelana go ne le bana ba bangwe malome ka kapa ba goletše ga bo papa go bona o ka no fihla mo o le moremi wa fihla ka mokgwa o ratang ngwana oke o ka se tsoge o mo kgonne go molaola wae a se wena ebile a se mmage a laola ngwana o šetše a ntšwe madi medimo ya ka mola ga botate le ge ba sebe ba monyala šetše ba mo tseba ngwana ebile šetše ba mo šireleditše le go feta ngwana gore a tla tšwe ka mo a ye ka mo go tlo ba boima go yena so bana ba gabo rena ke nyaka go ba fa maele malome ka kapa le batswadi ke nyaka go ba fa maele re na le bana ba gabo rena ba e leng gore ba nyaka bo papa go bona bana ba batlile ka mokgwa o e le go gore ga se mo botse wa go phaiwa thetho ka gang ka reipi ngwana ka go ba ngwaneso go ba abuti go ba sesi ge o ka re o nyaka wa khwetša gore mmago go botša gore wena o tlile o phaile thetho ka gang mmage ba mo phaile thetho ka gang maele šia e tla re go lebeleliše gore o ka ba mohlobo mofe re na le tsela ya gore o ye go bolela le bageno ba kgone go go katoga re na le ngwana wa nyakang mmage o e le go gore mmage le papage ba ile ba swarišana tsela bona ba itlogela tseleng ya leeto la bona la se fele ga botse ke bale e le go gore bana ba ba godile medimo ya gabo bona e gapana go tee sepela ka mošito moteng
gomme ge e tla kua pele batswadi ba re ba ngallana medimo le ge ba ka ngallana ga ishale ka ntle e tlo sepela le bana ba re na le bana ba ileng gore malome ka kapa ba goletse ga bo mma go bona bo papa ga ba banyala e fela ba ile mohlang ba ya komeng ba ya ga bo papa ba gatisa letsoku ga bo papa ndane bana ba o le ge ngwana ka re ke nyaka ga bo papa mma ga mo ganetša go ya go a swana so bana ba ga borena ba malome ka kapa nako ngwe re le batswadi a re lebeleleng gore bana ba re tswa le bona kae nnete ngwana dilo tša gage tša mmereko di kgona go senyega ka lebaka la ge e le gore go nyakega badimo ba ga bo papa prof le tlhalosa ga botse mongaka le ya kwagala ke jwale ka ngaka ya setšo le dumela setšong ke tloga ke dumela setšong kudu ge o ekwa ke re setšo se re ngwana ke wa kgomo ke kgona go nyala ngwana ke le so malome ka kapa yeah ge ke fetša go nyala ngwana ke le so e le wa kgomo ke dule nae ke mo godiše go fihla nako ya gore gone setšo gone bolwetši gone badimo gone setšo gone bolwetši gone le badimo okay alright gone nako ya gore badimo ba ga bo ngwana ke ntse ke monyetše ke mo direla ntho ngwe le ngwe re mo file leina ka mo go fihle bolwetši godimo ga ngwana ge re tswa ka difata ba re ngwana o sepela lo mo khunamiša ga bo tatagwe badimo ba tlo mo roballa dilo di tlo kgona go sepela ga botse go yena ngwana ga a boa ka gae a nkere nna tate wo ke mo godišitšeng papa ga se gona senka moriela selo ge a ka fihla bolela ga botse re batswadi ba ka ke a hlaka mara be ke kgopela gore le tswe le nna le nkiše mo lena le dumelang gona batswadi ba tlo tšea ngwana ba tlo re ge ba fihla ba kry-a taba rona ngwano tshwenya ke badimo ba ga botate ba madi setšo se reng setšo se re ngwana ko a kgomo ebile ngwana o re monyetše ebile re mo file leina re le ba ga moremi kganthe ngwana o maybe kwa nkadimeng ba nkadimeng ba nyaka ngwano ke ba madi nna boele ka ngaka ke ya go dula fase ka lebelela re oraite setšo se re so bolwetši se bo fihlileng ka bo alafa so badimo ba tshwenyang ngwano ba nyakang alright ke dilo tše tharo re ya go laola ke dipheko gore di re faeng go na le kgonagalo ya gore ngwana o a nyake setlhare ngwana o hloka go ya go khunama go tate mogolo wa gage a mmotse gore tate mogolo nna ke tsebe selo ge ile diphoso di tla tseba ke mme le tate nna ge ile nna tate mogolo marumo fase mong wa ditaba ke tate nko yo bolele le yena o ye go mmodiša gore yena o rile wang le mme gore nna ke tla ke šale ke fihlile mo seemong se ke leng mo go sona ene a re ga a sepela ya ga bo tate a tloga a phasa badimo ba le ba mo godišitšeng a botša le ba ga bo mmage gobane ngwana o tlabe a dumetše ge mmaga a eya bogadi le yena ebile a ba tlola letsoku a fihla kua ga moremira mo fa leina so ke mo ke reng go na le setšo go na le bolwetši go na le badimo ngwana shu kua ga moremi o nyetše ke nkadimeng ngwana o ga a fihla ka mo ga nkadimeng o tshwenya nkadimeng ene nkadimeng ga a sa ne khutšo gobane matshwenyego a ngwana o ke a fetša a feleletša nkadimeng tšhelete ya gage ene pheko ke e teng ngwana o swere ke badimo ba gabo tatage ba madi ba ga moremi re bereka jwa nkadimeng o kwana le mosadi wa gage ndane ga a fetša go kwana le mosadi wa gage mo gongwe kwa phane mo gongwe kwa kekana mo gongwe kwa maubane ba tla go rena re a lebelela re seemo sese ngwana o swere ke badimo ba mara ga bo ga go tsenege mo badimo ba reng re ye gona go tsenege meloko ye e tswile go fihla go le sefogohlele re tšea ngwana re ya go mo khunamiša solong re tšea ngwana re ya go mo khunamiša sebataoleng re tšea ngwana re ya go mo khunamiša koteng ye e omileng re riaeng re hlompha setšo ebile re latela kalafi gore ngwana a fole
ebile re leka go tšea medimo ela re e kgomagantšhe re rie medimo e meteng e kgone go kwana so setšo se gona se re ngwana kwa kgomo ka mo go rena Matebele ka mo go rena Mapedi ge e le Matebele ba re no mosadi ga a nyalo a šie bana ka gae gore ba ka bo bana ba mohlang bana ba ba nyakega ba tle ba ba tšee ye nngwe taba šie yona malome ka kapa o tšea ngwana o re kwa kgomo wa monyala wa fetša ge o fetša go nyala ngwana o phedišana le yena ebile go be go fihle nakwa gore modimo wa go gopole ka lebaka la ge motho a gola mo gongwe o dutse o fepile ngwana o fitlhelela e ba loma 55 years after 55 years o ne le 2 years o robetše ngwana o go tsoge bolwetše mo godimo ga gage ba re monna ba geno ba fane ba go nyaka nyaka go bantšha gore fane ke bothata ngwana ola ka lebaka la matshwenyego ka lebaka la bolwetše bohloko a šale a balwe mo e leng gore o feleletša e le gore o tšea motse o la gago wa o tšhentšha o bitša ka fane ya bopapage ke mo go ne le phoso wa le moo ngwana o tshwenya ke fane o a sepela tšhelete di a tswa ga go ne se se lokang kalafi ba re mona re nyaka fane ya ga bopapago o šala tšhentšha motse ola ke mo go tsenang phoso gona moo ngwana ge a tshwenya ke badimo ba ga botate badimo ra ba phophotha malome ka kapa ngwana a tswela pele ka badimo ba botate ba ba mo godišitšeng kore batho ba swanetše go tseba gore re na le bolwetše mara bolwetše ga a bo rele gore ge bo go kereya e le gore mmago nyetswe ka wena bo ye go khosa tlhakatlhakano godimo ga mmago le mogala bo a go godišitšeng tata go a ba segona re na le tsela e kaone ya go lokiša dilo tše le go hlola khutšo magareng ga mmago le papago e fela ge go ka ba le dipoledišano prof jwale ka ngaka ya setšo ke tloga ke dumela kudu gore taba ye ka malapeng a mantši e gona o ka reng go banna ba e leng gore ba lebagane le bothata bo bojwale ka bo ba godišitše bana ba tšwele ka malapeng ba boetše go botata go bona ba godišitše bana ba tšwele ka magaeng ba tekagetše metseng ba tšhentšitše difane ba bitša ka difane tša koo mola e le gore ba gotše ka fase ga banna ba ba jwalo o ka reng go monna o e leng gore gone jwale ka lapeng la gage ga a ne khutšo ka baka la gore ngwana šudu la go potša tatagwe gore nna ga o tate nkare ke bošaedi nkare go ngwana wo ka ra dule fase sa mathomo ge re fetša ka lenanego la kgopele re rage tshwarela ke na le banna malome ka kapa ba bagolo ba e leng gore ba ile ba hlagela ke taba e ba nyetše ba re ge go fihla kua pele go a thoma go utologa sephiri ka ge ngwana a ya kerekeng moya wa mmotša re monna dilo tša gago monna a di sepele lebaka la re di seke di a sepela monna tabaši banna ba bohlale malome ka kapa le bana ba go kwa batswadi ba bona ngwana a fihle ga ya tšee tate le mme a re batswadi ba ka ke ne taba ya ka ke kry-ile seporofeto se se fela ka gore nna ke ngwana ga ke tsebe selo be ke kgopela lena le nthušeng go lokiša taba ye batswadi ba tšee ngwana ba montšhe ba kry-e gore taba e gona gomme ge re fetša ba kry-e gore no ngwana o tshwenya ke badimo go papage ene ga a nyake solo ga a nyake kota mo e omileng ebile ga a nyake gore a ye go bolelela mo sebataoleng ngwana o nyaka go ya go phasetšwa lebitleng alright e le mosadi re bitša mmangwane age a tla ka gae tšea ngwana ka letsogo a ya ga botate ša ngwana ola ga botatage ba ya go khunamiša ngwana ola a boa a tswela pele ka fane ya ga botatage ye e mo godišitšeng ke nyaka go lemoša batheeletši ba bogedi badimo ba ba go godišang ba ga bo papago wo o bonang o kare ga sewa madi ba ne maatla wa e kere ba ne maatla ge nkebe ba se ne maatla nkebe ba se ba go godiša go fihla aging yeo le mmo go yona lehono mengwageng yeo le mmo go yona lekgono badimo ba botate ba sogona ba etla lekgono nkebe ba senke ba go thuša ka seno
e fela ka lebaka la gore go na le nako ya gore ngwana no a go gata ka ga ya boe ke mo re fela re ya o khuname o boe o phase badimo ba geno o bolele le bona o boe marataba ke gore keletso tse nnang ka difang bana ba ba rogang batswadi ba nyakang go tseba bo papa go bona bana be shu ye le riang ke phoso sa mathomo ka se roge motswadi ya gago lenanegong la go feta la maloba ke boletse gore mmereki wa gago wa mathomo mo lefaseng ke mmago mmereki wa gago wa senkeng a hira ke motho go hlokomela wena wa ileng a ikgetha a bereka ka go ikgafa go berekela wena ke mmago ge mmago a kgonne go go godisha o sa tsebe go bolela a go thoma o sa bone o sa tsebe go bolela o sa tsebe go dula ge o robetse ya go phetola ke mmereki wa gago ge o bona o godile wena o kgona go dira dilo tšela o lebala gore o di rutile ke mang o moroga ga go mo tlo yang gona le ga ka go lokolola re sepela ko ga ga botatago ebila a ba go felegetša ebila a ba go fa le tšhelete a kgwedi tše tharo tša go ja o le koo a go nento e tlolokang batho ba swanetse go tseba go kgopela taba baswa ba ga borena nnete ba tshwenyega mara bothata ba bona malome ka kapashibo a ba tsebe go tla go bia taba ga botse ka gae bangwe ba emela gore ba ye go nwa thabo la mmotlana ba tle ba bue ba botse batswadi dinnete e le ge motho a re ke nyaka tate a ka no go lokolola le kgono wa ga botatago maro se ke nyakang go go botsa ga botatago ka no wa palela go go dula matšatši a mararo mara ka mo o dutse mengwaga ye 33 o dutse le papa o e seng wa gago jwale baswa ba ga borena ba swanetse go hlokomela gore taba ye gona batswadi re a e tseba ebile re na le tsela ye kaone ya go lokisa taba e fela a re tleng ka dipoledišano tša gabotse nako nngwe e bohloko shi malome ka kapa e bohloko o godiše ngwana o tseba e le wa gago o mo godiša bereke a be a nyale mosadi a thome go ria dilo tše di botse ka gae mola o ne kholofelo tšatši le o lwa le mmage a go botse gore o la ga se ngwana gago a re wa mona ola moroka ola o re thobela a re ga swa ga go ngwana kana o botsa ke mme ebile a be a go botse nakwela o ba jwang o le tate o ba jwa mo gongwe o dutse godimo ga o wheelchair goba mo gongwe o palelwa ka bolwetse bo borileng a re ola ga se ngwana wa gago o ne tatage e bolaile banna ba bantši re bolokile banna ba bantši ba jele ke pelo re bolela so banna ba ka gare ga metse ge ke bolela so ba swara tlhogo ba kgotsa gore monna o banna o reng banna gape taba e bolelang shi taba ke tše thata malome kaka ya no ya le ka no tšwela pele ga ke fela ke bolela ntho nngwe ke re nna go ya ka nna malome ka kapa nna banna a re tsebeng bana ba rena ene ge re palelane le bomma go bona a re hlompheng di-relationship goba marato ao bomma go bana ba rena ba leng ka gare ga ona le ge re nyaka bana a re ba thušeng gabotse ka tsela ya maleba ye e nang le tlhompho ka gare and then le batswadi ba bomme le bona re kgopela gore ge re kgopela se re se kgopelang go bana mo gongwe ge ke kgopela go bona ngwana matšatši a mabedi motswadi a lokologe why dilo tša mohuto malome ka kapa di šireletša le gore le go sasa ngwana a se ka tla kry-a emeletše mmage ka maoto nako ye nngwe mmage o no tseba gore yena o hloile mokete mosadi o kgona go hloya monna wa neng le ngwana le yena a mo hloya se ka tlhoa sa nyako bona le mo a gatileng tene le ngwana gore a re santse a rieng kore a otliwe ka lebaka la diphoso tša rragwe ga nyakege so taba ye gona e a tsebagala gore bana ba swanetse gore ka ye nngwe le lengwe la matšatši ba tsebega ga bo papa go bona mara lebelela pele gore o a ba jwa na a o ba jwe o bereka gabotse tšhelete e ya tsena empa fela o amanya batho ba ka mo ba ba go godišitšeng ba go tsentšhitšeng sekolo ba go hlokometseng bophelo ba gago ka moka e le ge ba leka gore ba nyaka go bona o e ba le bokamoso bo bokaone le kgono wa ba fetogela o re nna ke nyaka wa ka tate wa madi nako ye nngwe taba ye senya ke rena dingaka ngwana dilo tša gage di sepela gabotse o hlompha papage ka gae
rena re no thoma ra no re ya go papa go wa madi a re lebelele pele gore se ke se riang se ya go hlola tshenyo e ka kang ka gare ga lapa ka nako e nngwe malome ka kapa go bona gore felo fa o ka re gone bošhaedi bitša batswadi o ngaka ke re mogala ba gešo o tlile ditaoleng taola tše di antla ba di re o tle le mmago le papago mo mme le tate no badimo ba ba kgopela and then batswadi ba le ga ba fihla o tlo ba fa taba ka bogwari batswadi ba ka ba re thobela go ne taba she ngwana wo a mphitiše gabotse nke re tepoleleng pele a tsena and then batswadi ra tepolela ge re fetša o tepolela ra bitša ngwana wo la tlileng ra mo fa taba ela gabotse ka bogwari mara ge o le ngaka o thoma o no re ya wena ya go nyaka ka bopapago ba madi sa mathomo ngaka a sanka wa tšholola dipheko a nyaka go tseba gore papa wo wa bogobe ka gore gone wa madi o tswa kae a efa motho bogobe ke ditshenyagelo tše kakang tše di diragetšeng godimo ga ngwana wo wena o tlo no thomang gore sepela go sasa o ye go nyaka badimo ba gago ba madi a re no thoma ka re ngwana a ye go badimo ba gago re lebelela pele taba ene ra nyaka ditsela tše re ka lokišang gore ka mo go seke gwa senyega banna monna o tswa kgole ka taba ya ngwana wo jwale taba ke eo malome kaka ya no di a kwala prof ga ke tsebe rena mohlomongwe go na le seo re ka tsenago go sona pele mohlomongwe re ka bulela motheletši ka baka la gore ke a tseba gore banna mo ba leng gona ba abela basadi ba abela bana ba abela ka taba ye e ba swerego ka magaeng mabapi le se re bolelago ka sona prof ye nngwe tabaši ngwana o swere ke badimo badimoši ba bona ke ba ga botatage o papa wa bogobe mmago ngwane o ga a bereke ngwana wa babwa ore nna solanka ngwana ka a swere ke badimo ba le ba ka kua motseng ola nna ga ke itsene ebile ga go ne tšheleta ka ye nna ke tlo e ntšhang ke yang go thuša ngwana ola gore yena a ye go berekela badimo ba iseng bešo ga e gona so kana atsa malome ka kapa go ka tsena ka mo malapeng nka no go botša gore o ka no thoma malapa ma 5 o ka no palela go tsena go lapa la bo 6 o ka no re ga o etswa ka gate o walla sello sa gago sa no re tloga mo monna o ye gae malapa ka moka ke mepipiana ke bala le leshu a go ne lapa le leng gore malome ka kapa le dutse ga botse malapa ka moka se kamile ke mepipiana ana le ditabatabana mara ka gore a ile a kry-a basadi ba di dutse ka marago ka di dula ba di dutse tu ka di dula tša bona ebile o ka se kweselo ebile go tsena ka gare ga lapa leo o bona lethabo le legolo ebile le ge ba go fa dijo ba no go fa ba thabile jwale ke nyaka go lemoša batho taba ya gore ngwana a nyake papa e gona mara rena bana a re tseneng ga botse rena batswadi a re reng ge bana ba re fa taba re nyakeng go ikwešiša re seke rano e tšea ka lefahla tšea ngwana wa gago tšatši le lengwe o dula le yena fase o dietee gore ngwana ka re thobela re wa tse gore keng wa rereša o nyaka ga bo papago dula mo ngwana ka ke go botsa gore papa go ndirileng ene ge ke fetša go go botsa o mpotse gore o sa ya go ba ga o sa ya na ke na le nnete gore malome ka kapa nka senyake papa wa re ipileng mago ke maele a mafe a e leng gore yena ka ge e le papa wa go mpha ona sa mathomo ya bobedi taba ke ya go botsa bana ba ka ke reng ka monna o ya boraro monna o o rile mme wa ka se bohloko ge nkebe e se mme a nkwela bohloko ka re o paletše ko go nkwela bohloko ebile o hlokofaditše motswadi wa ka gona re nkebe ke se gona mme nkebe a ratile nkebe a ile a fetša a decide gore no ngwana o ga ke motloše mo go nna gobane kua pele o tlo mpakela stress ka lebaka la mme a ntšhireletša ka ba gona nna motswadi ya ka ge nkebe ke sene motswadi wa tate ba mpotse gore motswadi wa ka o phaile thotho ka gang ke tlo no botsa motswadi ya ka gore wa tseba gore keng o mme ebile o tate
nka se nyake motho a phaileng motswadi ya ka theto ka Mm. gape wa e santse ke monyake Yeah. motho o mose ba e tekemišeditse go bolaya o mme ke mo isa kae wa tseba ke tlo go botsa mahloko a batswadi ba rena ba nago le ona bangwe ka nako ye batswadi ba e phepela rena be ba ragiwa dimpa tše be ba bethwa re phedile ka mahlatse bangwe be ba tsošwa bošego bangwe be ba berekišwa boima bangwe batswadi ba rena be ba sa naganele ke motho monna le ba gabo ba ile sesegiša ba bapala ka motswadi wa gago nako nngwe pele o nyaka go buela kua ga gabo tate dula fase le mamago o mmotša go hlalosetse matshwenyego ene nako ye nngwe ke nyaka go lemoša batswadi ba rena ge re thoma re ba botšiša gore banna botate ke mang ba lla dikeleditše rena re le bana ba seke ba tšea gore di a re kgwatha nke ba ntšhe mantšu a ke ona a tlong gore kgwatha gobane go lla nna ke le ngwana ke ya go nagana gore orit mama ga a nyake ke ya gaga botate mara ge mme ga ka ntšha dipolelo ka boyena ke ya go botša o ka fetša o dutse wa tekela mola sebata o leng wa phasa wa re ba di mo ntlogeleng ga nnyane le nkatogeng lata mongwe wa ditaba nke le mofe bohloko bo bo leng mo mmeleng wa ka re na le banna ba ba godišang bana ba re ba bonang bomma go bana bao ba se gona ba ile le naga ba ile go teketla mo ba teketlileng gona monna a bolako go go bereka ga boa a hlapiša bana a piela bana ba gage go sa ngwana re ke nyaka mme dula fase le tata go mmotšiše gore na gore a šale a swara seemo se a lego ka gare ga sona o se swere ka mokgwa wa mohuta mang batho a re tenyakeng re tekereyeng re kgoneng go tšea di-decision tše di right because ka nako ye nngwe o tla tšea decision gore ke nyaka ga botate ba go phuthela beke wa sepela wa re go ya go fihla kua ga botate wa kry-a bophelo bo se gona wa palela ko go robala letšatši le tee wa sebe gore santse o buele kae taba ra e boledišana ra e bopa ya ba gabotse ra e dikišana ra e kgona ra re ge re fetšo e kgona ngwana a ba le bophelo ke ya bolela kere taba ye ga gabo rena e gona malapa ka moka taba ye e gona fela batho ga bana solution ya gore ba tswa jwang tla re tle re go nyakele tsela e kaone ya go berekana le taba ye e leng gore e tlo fetša go berekana le yona e šeile hlompho ka gae e tlo fetša e rile kwano gare ga gago le mme gare ga gago le papa o e le go gore o go godišitše kwa bogobe re na le bana ba ba sa berekeng re na le bana ba e leng gore ba swara tšhelete ya sepela re na le bana ba ba latlhegelang ke basadi re na le bana ba e leng gore ge ba swara dimpa tša bona di palela ko go dula di a tšhologa re na le bana ba e leng gore ba nyaka mmereko ka pelo le moya lentšu le re yaga ga botatago nnete e gona mare nyakele tsela ya nnete ya gore o kgone go tsena go yona dilo di kgone go loka re na le bana ba e leng gore ba godišitše ke batswadi ba bomme fela ebile bomma go bona ba nyetšwe ba ile malapeng a mangwe ga gone se se ba tshwenyang malome ka kapa ebile dilo tša bona di bulegile ba ne bana ba nyetšwe ba bereka gabotse ba ne metse ba ne mebotoro wa bona a go se se ba tshwenyang medimo ya ka kua ba papa go bona ba nyetše ga ine molato le bona le medimo ya ga bo papa go bona ba madi iko ga ine molato le bona fela e reng ge le thoma go kwa taba se ka kwa taba le kgono wa ba go sa swara mmago ka diwašeng no re a leboga prof re a leboga go na le motheletši o mongwe a šo o re thobela nna ke lwalla ke ngwana ge ke tsamaya ba re o tshwere ke badimo ba bopapage mola e le gore mmago papago ngwanaka o robetše a sa nyake go botša monna o nnete gore ke wa ga mang
ke kgopela go lebela Thobela nna ke lwalla ke ngwana ge ke tsamaya ba re o tshwere ke badimo ba bo papage mola e le gore mmago papago ngwanaka o robetše a sa nyake go mpotša monna o nnete ya gore ke wa ga mang a be a nyala le monna o mongwe a re ke yena papage mara ge re tšwa re nyaka thušo ba molatola bjale ngwanaka o a sokola ka sebaka se o na le 3 months a robetše ga ke sa tseba gore ke reng ke kwa bola ka ngwana mara gone le monna ka mogare a ke kušimolaetša wa ga gabotse motho a ke tsebe gore ko kwa gabotse mara a ke leke go e hlalosa o re ngwana wa bajuang o tshwenya ke fane ya bo papage papago ngwana wo mmage ga sanka mmotša gore kwa ga mang ebile o nyetše ke monna o mongwe a ke tsore ke ikola gabotse na mohlho mongwe le ka bele ikole gabotse taba e bualo e ba gona sa mathomo malome ka kapa ke kgopela ba tšiše ngwana mo go nna ke a ba kgopela why ke ba kgopela ke nyaka go tseba gore ngwana wo wa ba bua bolakeng bolwetši ba ngwana wo nkane gare ga bana ka moka badimo ba latao lebaka la gore badimo gare ga bana ba ka moka ba lateo keng ba be ba nyaka eng kudu mo go ngwana wo gobane motho ke ngwana ga a tsebe selo taba ye be santse e lokiše ke rrage so ke kgopela gore motheeletši wa ngwadile ka labone ga ka ba le nako go ba la bohlano gobane go sasa ga ke bereke ke tlabe ke le nokeng ga ke bereke go sasa ke tlabe ke le nokeng ke kgopela gore motheeletši wa tle ka kua gae o theeleditše lebaka ke nyaka o tseba re ngwana o bolakeng gobane re re ngwana o wa bawa malwetši ya ge ngwana a nyaka papage malome ka kapa a se ya go bapala ngwana o swa mmele ka moka o tšwa dišo ngwana ga a robetše bošego o emelela ke mokgalabe ngwana o kry-a ka nako ye nngwe a e swa kudu ka teng tshuma ke badimo dipereko di a tswalela manyalo a senyega ke badimo jale wo re santse re tsebe gore o a balwa o bolakeng ka nnete ke na le mongwe a show ore I'm facing that problem. I only find out this weekend ka taba ya go gatiša ngwana ka letsoku ga botatagwe badimo hle ko gore o be a bolotša gomme o tšere ngwana go mo gatiša ka letsoku kua ga botatage ke yona e la o e boletšego lebaka la gore ngwana malome ka kapa sometimes batho ba ne go diputšiša gore koma ga botse ke e bohlokwa ga e tla kae koma e bohlokwa ga e tla kudu gona mo tabeng ya letsoku ka bolona ke pheko why ke re letsoku ke pheko letsoku ge re go tlotša lona ebile re go rialla leina ebile se segolo kua komeng ba tlabe ba go rutile sereto sa leina leo e le go gore wena o rieletše ka lona and then go phasa ge o e ya go phasa o re nna ke nna phahla o tseba sereto sa gago ka moka gore wena o mang ebile go phasa modimo gore a go kwe ka pele a tsebe gore o phasa ke mang jwale ge o ile wa tlola letsoku wa rutwa sereto sa a dula go wena le phahla a dula godimo ga gago o kgona go tseba re ke šireletša ngwana ka o mofi ka nnete go na le mongwe a show ore Thokozane Mkhulu ge o sa lwale empa o bona ditoro di go bontšha ba bo papago e ka be e ra gore ntoro e jwalo ga re bolela ka toro malome ka kapa re bolela ka taba ya nthongwe e le go gore re e kgonthišiše ga botse re nyaka e bue gabedi go ba ga raro a re nyake toro ya gore e tle le kgono re e tlogele re e latele e santse e tle re phase e be e boe e re fetsele why motho o kgona go lora a hwile a tsoga a phela
nyaka re nkwešiše malome ka kapo o kgona go lora o thutse kolo ya gago tsogo o e kry-a e lefale ya no ke bone maloba ye o bolelago ka yone ya ya so toro re nyaka gore e bue gabedi goba gararo re bone gore oright mo go ne nto e sepelang so ge monna wa gašo a lora badimo ba bo papa a o ye ga bopapa wa phasa badimo le reng ya aga ba tla boa ikwa ba tla boa go wena ba go fa taba gore no monna moroka lokiša mo o mongwe šo o re seo le se bolelago se direga go rena le bana ba gae re bitša ka fane ya bokhokho kore ke nyaka o ka re ba re ya bokoko wa rena mola koko wa rena a nyetšwe ga ra dula ga borena jwale sedimo sa bomama se kwatile ka mo le ba bo papa a re ba tsebe re a tlaišega professor go buima ka maatla a ke tsebe rena wa mo kwana ke a mo kwa o re o dula ga bokhokho kore o dula ga bo mmage o ya and then ga a tsebe badimo ba ga bo papage a ke moalle yone o dula ga khokho wa gage paraete a ba nyakele mmago bona stene ya mmago bona ge e le gore ba se a nyala re tlo bitša ka fane wa e re bitša ka fane papa ga a re nyala ene rena ga re motsebe ene gore re tle re tsebe papa ke gore re santse re bolele le badimo ba tle ba re tlišetse fane malome ka kapa ga se mmereko wa ngwana go nyaka papage ke mmereko wa rena bo papa go nyaka bana ba rena ka ge re ile ra ya go nyaka bo mmago bona ra kry-a bana ba ba ituletše ba lekgole o mongwe šo re nna ke sokolantše ke na le tate mola bana le diphiri go ra gore bophelo ba ga botse pele ga botse mara tata gešo o bolela nnete e ya kgonagala ke nyaka go hlalosetša tabaši ko go bontšhe gore taba e ya bana e gona re kgona ba bana ba bararo ba babedi mme a nyala gabedi ke mola wa lefane ya botate e tlo tshwenyang ba mathomo wa kry-a re le bana ba motho re bitša ka fane tša go fapana why re bešitše ke ba ga bomme ba jile magadi gabedi ikwa e ya kgonagala gore bana ba tle ba tshwenyege mara ka mokana ga bona ba tlabe ba bešitše ke ba ga bomme a kere ga bomme ga ba swanela go ja magadi gabedi re na le basadi ba ga bo rena ba ba nyetsweng gabedi ka bana ba kowe ba be ba ya pele ba go ria bana ba bang koo pele then bana ba le ga ba fitla kua ba gapeletša gore ba beng ba banyetši ba bitše ka fane ya koo pele ba gapeletša go tšea bana ba ba rie bana ba kgomo a e kgonagala mola already mma bona ba nyetšwe ka bona jale o hladile goba o hlokofaletšwe goba go no be go diregile gore a boe kowe ya e no se kgonagale o ka se tšea dikgomo tše di ileng di a hlahlelwa lešakeng la ga botsona wa di tšea wa tla wa nyaka go diria tša lešaka le lengwe wa re ke bana ba kgomo so yeo malome ka kapa e gona e ya phela dane bana ba ge e le gore ba bualo bana ba nna gantšhi ge ba etla go nna ke ba botša gore bona ba nyake lapa la ga bo bona ba nyake lapa la ga bo bona wa mma go bona o ke yena a re ileng phoso bothata kore motlhang a bolokwa o bolokelwa kae gobane ke mosadi wa go ba le malapa a mabedi ke na le molaetša ka WhatsApp fa ba re dumelang nna ke na le 45 years ga ke tsebe tate mme o tlhokofetše a sa mpotša gore tate o ko kae o mpotše fela leina le sefane mara gore o ko site e feng a mpotša ke tsamaile ke batlana le mong wa leina lewe mara ga ka mo kry-a leina la gago ke James Kekana dipereko di a gana lenyalo le a gana ke a sotlega ke le tlhokaina ba re ke James Kekana papagwe ke James Kekana leina le o lefile ke mmage pele ka tlhokofala ke na le nnete gore matlou matebele ba theeleditše ba kwa gore ntate James Kekana ngwana šua o lla sello sa yo wa go nyaka o tuloga mo le go gona ka lebaka la gore ba re ga ba tsebe gore o kae
mara gatle dipheko di ne bohlaba tšatši bosubela tšatši bophirima Yeah. a tle re tle re tseba re nyakela kae ba ka kana bona bontšhi re a ba tseba ba ka tloga ba re gatlhantšha le go James wa gabo rena ngwana a kgone go kry-a rraga ka nnete ke be ke duma re ka no topa batheletše ba babedi ba bararo go 0648582771 0648582771 mohlho mongwe e ka ba bana ba e leng gore ba tla išega prof ya go hlola ke eng kapa ntwe ke e lemogileng ke le kakapa bana ba bantši ba e leng gore ba tekry-a ba nyakana le bopapa go bona kapa le badimo ba ga bopapa go bona gantši o ka re ke bana ba e leng gore mano ka re a di ba tsogele ka baka la gore o tla kwa o mongara wa mebe dipereko di a gana a ke nyalwa a ke di jwang emsere se dumela thobela le kae ba a re gona rra lena ana nkgopela ntumedisitse o tlo ja ba re ba ka mo thobela le kae motswadi o la be o le kae ba aowa nna ke rena ba re sa ga tatala e bola tlo ja ba re ka go kgopela gore ngwa go tlang ka di national vote ya o ye go contesta bo president e sa re gore bo president ga ba beredi selo ao e le wa go expressa my feelings ya gore mogala jwa refu batho ba nnete e le bolelago e gola batho ba bantši bontate ka mo gae ka mo malapeng re bina mantshegele godimo ga magala a mogweleri ka dinao bothata ke gore o go diele gore ngwana fu o mo direle mmago ke ba babedi o bararo mare o mofu o mo direle mmago o dire o ya ka pele le namane ke goka wena mogala wena tatago o seng wa madi kua makua mathomele le go tsogela kua bijanyana ga e sa go tsogela ke moka mmago thoma go motega gore thoma go moja gore ga po a setamago ke moka ba leka go bolayanonyana tse pedi ka lesika le le tee ba e thome go nyaka thatago ge monna di mo tsogela ga go le bothata jwa gore ngwana o nyaka motswadi ba gago wa madi mare se di sa go tsogile ke mo go yang go tsogala gore ngwano wena a swela tatago o nyaka motswadi ba gago wa madi ene bothata jo bongwe gape ke bolemogileng gore go malome gantsi ke bona ba folang bothata jwa gore wena o lebeletse gore ngwano ke tlo mmoja ka nako ye itseng gore ngwanaka o bona ke le mo eno ba nna bo di fiji ga o ngwana kwa madi tata wa senge ka mo tseba o thata buile wa sepela ka gore mmago o ya sepela ka gore re shale re kopana eno bona ba yo wena o tla bo mmotsa ka mokgwa wa maleba ka nako ya gago ya maleba bona ba yo no motsia ba no motsa ba re ga pola sa tatago o tomo bona ka ditiro le mmago tla wena a go bona ngwana wa botsege badimo ba go rrago wa madi mara nako wena go kwala bona mela meyoto le kudu o sepela le bona le ba sa khutleng tswa mokhutlong e le figo bua le bothata ba mokhutlong nka le pro di botsisa ke gore ba re ne selo bontate ka gae ya ke taleo ba re ne selo ke moka bana ba tsomo khwetsa gore go se tsabe wa tseba mogala ba gesho o bolela nnete o nkgopotsa ye nngwe ya mogala bo mongwe wa gesho tsoko a ile a khwetsa ditšhelete tša gage tša dikgobalo ba di ja di a re mola di fedile bana ba thoma gore bua le bona ba nyaka papa go bona wa madi mola ditšhelete di feditše ke bona ya nnete nna ke di bone gantsi gape ke gararo ene le nna le gona gago o nna bo ke di bone gape di gararo le nna ke nna ene warra a re seke raya ololo ke nagana re ge ka ba motlho mongwe le ka hloka thušo ya professor letlatšea di phone number and then re no topa ba babedi ba bararo go tswela pele
se ke na le dora ke sa ka ba ke na le dora go fulu ya mogala ba ke da ga fara re ya leboga morwa rre ya le lebo modimo a bele na le go ishi a re ya leboga 0648582771 0648582771 re ka gare ga lena go lapitšentše kgolo mo e le gore re lebeletše setlhogo poledišano sa bana bao e lego gore ba nyakana le bopapa go bona ba madi mola bomma go bona ba nyetšwe o founa ka video call re ke se ka motopa mcrs dumela Thobela ka kapo. thobela O bolelele. ke ya go amogela wa rra Na khopelo botsi sa mo go process. Thobela E tsene le potšišo mo. ya If maybe ba go fihlela tabel bolelang ka yona. ya Ba go fihlele tatago gore ba go fihlele mengwaga mentsi and mola ba go fihletse botšego o lone tate mogolo wago ya ru o tie ke sauwe o no namela taxi sipale o no fologa plekeng yo sa itsebeng ha o fihla mo maybe time pleka wena ebile se ntse o gola jang ko e bona ya ke mathomo o ya ka tšatile maybe o lorile tate mogolo ya ha o fihla mo o mo hwetse tatago go ne phoso gona mo a gone phoso a ke re wena o laetše ke badimo ebile ba be ba go swariša sauwe sa badimo ba be ba go tšea ba go iša ga gabo tatago and then a fihla ka lapeng e ka sekotse maybe phapano magareng a gago le relationship ya stepfather or le relationship ya mama or mo family a ke bone ka khosa bothata le bakašhili a ke re ge motho a tšea ke sauwe go swana le ga a sa bone mo a yang wena se segolo go tlo tswa go wena gore go o fihla ka gae a nna taba ye o e hlalosa ga botse na ge o ka re go o fihla ka gae wa re batswadi baka ke bone semaka nna banna ke hlagetše ke bothata šiwe tšere ke sauwe ke tepone ke le poleke ya gore ene ga ke tsebe gore ke ye kua ke be ke ile jwang banna ke kgopela le nthušeng le tswe le nna le o nnyakela bophelo ke nyake go tseba gore banna kua ke ile jwang e ka se khose ntwa ge o ka re ge o boa wa tswa le stepfather and then le mama then ba ya go lebeleliša gore no ke nnete badimo be ba go nyaka ga gabo papago mara ge o ka re o boa wa tšea taba ye wa e fa mama ga go a nnoši e tlo khosa bothata ka lebaka la re ga ya kua go papa wa stepfather wa gore alright wena mosadi taba ye o e kwane le ngwana nkane taba tše nna ke di kwa ka wena ngwana a sa tle a mpotša jale ka ge ke le tatage na wa ikwešiša ya e nyaka gore wena go fihla o e bee gabotse alright thank you re ya go leboga elia Tobe 0648582771 0648582771 sealemoya ke mmutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona ka fa re dutse fela metsong e masomepedihlano fela go itšwela go area lesome 25 minutes after the hour 10 o'clock ke bone melaetša ya di-whatsapp ka mo prof e re ke tope motheletše show mcrs thobela ka kapa a re gona le kae gona le ke gopola bola le ntate moreni thobela mama le kae ka gona ka le botse letšatši la tata Mandela re a le dumediša thobela ke le bolela batho thobela le bolela le mataba a ge ba ga mathaba batha nna ke nyaka gore re itsise mo ka gore nna papa ka ke a motsebe ya mme mama ka banyalana mara ile ka ya komeng ya ka ya le gona ka go papa ka robalela gona ka letsoko ka boa gae ka tlhapa letsoko ga bo mama aga so ba ntšheletse ka kokoa ka sela ga papaka ya mara ke motsebe
le ditsala ga ke le tsebe. Papa go nyetse mmago. Nna ke mmotsisa gore o sala bo montšhetša bo ma ranta magadi la gale. Le ge ka ba thuranta ke lenyalo o nyetse mamago. Ka magadi. All right, a ga tswela pele. Gona banong le nna dilo tša ka tsama pila and papa ka sana tlhokofala ka 2009. So la ga ile lona a tla le bona le mo dirong tsa le a tlhokofala a ke mmone. E re ke go lemoše se sengwe. Papa mo la robalang ba ile ba go hlapiša leswiswi la gage gore le tloge mo go wena. Le mo ile ba nkiša gona ba nthapiša. Ba hlapišitše wena o nnoši go ba le mama? Ba ile le mama. All right. Thapišana. Ba thapiše nna. Re ne go alafa dilo tše re di bitšang dihlologadi. Re ne go ya go hlapa re tloša seriti sa papa re tloša gore leswiswi le tloge mo go rena. Ke tše pedi dilo tše di a fapana. O ka hlapa e be le ge ba go alafa ka kalafi ya dihlologadi. Go na le go hlapa nokeng o ya go hlapa o hlapela tabeng ya gore o bula dimpho tša gago wena le gore leswiswi le ile la le wela ka gare ga lapa mabapi le tabeng ya lehula tate le ile la ba gona ka gae. Seriti sa tate mo se le go gona se se ka tla sa le tshwenya. Go a fapana gore o hlapile kang. Ge o ka bona o sa molore dilo tša gagwe di sa loke di sa tswele pele bolwetši bo se gona gore ka lehlakoreng la kalafi ya dihlologadi dilo di sepetse gabotse o šaletše ko go hlapa gore dimpho tša gago di bulega dipereko di tle di kgone go bulega di sepela gabotse mo go wena. O nkwešiša? Thobela wa nkwa mama? Ke a lekwa. O nkwešišitše ka mokgwa ke bolelang ka gona? Ba no go ra gore ke santse ke go tlhapa. E tla ka laboraro re go hlapiša. E tla ka laboraro re go hlapiša re bule dilo tša gago mebereko e kgone go bulega. Dilo di kgone go loka di sepela gabotse and then o golofele go phetha ditaelo go fihlelela le wena o bona gore bale dilo tša ka di lokile o se ka hlapa ga tee wa re dilo tša ka di tla loka tloga o hlapa go fihlelela le wena o bona gore bale dilo tša ka di a loka di sepela gabotse. E tla re go hlapiša dilo re di lokiše. Ka se hlape ga tee wa re dilo di tla loka. Ke a leboga ntate Mrena. Ke lebogile go feta go leboga. Ke a leboga ntate. Re a leboga kgaitšedi yaka. Ke na le o mongwe molaetša fa e no be re ye mengwe ga ke sware gabotse empa e re ke tope o mongwe šo ba re taba yaka ke gore ke bitša ka sefane sa bopapa ba bogobe ke nyetše ebile ke na le bana ba babedi mošimane le ngwanyana. Ngwana wa ngwanyana o lwetše nna le mosadi ra emaemela ra humana taba ya gore o tshwenya ke mokgalabe wa botate wa madi. Ke ile ka phasa solo ngwana a kaonafala bjale ke swanetše go ya ga botate wa madi tate wa bogobe o robetše na nka se tlhole tlhakatlhakano ko sedimong na? Malome ka kapa batswadi ba swanetše go tseba gore ge ba tšea bana ba ba iša ga bo papa wa madi mo la ile gore be ba nyetše ke go laela badimo ba ka mo bogadi ba gago. Badimo ba ka nna ke hlagetše ke bothata šiwa ke tšea ngwana ke mo isa kua ke ya go mo khunamiša ke kgopela gore le lena le bolelele bona go be le khutšo mo le leng gona go seke gwa tsoga le roile and then wa ya kua wa go phasa go boa wa ra wa ke sepetse gabotse ke buile molato ga o gona re kgopela ditšhireletšo re tsweleng pele ka bophelo ge e le ngwana ga ke mo tšhentšhe fane ga ke mo tshwenye ka selo e sa le wa lena. Re a leboga 0648582771 0648582771 ka mbara professor ke kgopela go botšiša na go a kgonega gore ba re badimo ba bongwana ba mo senyetše dithuto sekolong na e papele ga fa e re tope motheletše šo MCRS dumela. Thabela ka gašong le kae? Re gona ra lena. Ke kgopela ba hlokai. Ra le amogela. Tabe le bolelang ka yona le hono. Ke kwa ama ka kudu because of ke ka ra ga yona ene ya ntlhakiša. Thobela. Ke kgopela tamiša ka mo go hlabirwa. Thobela le kae pa? Re gona le kae? Re gona.
taba ya ka e re ke ile ka mokgo nna ke gola motswadi ke sa mo tsebe ya wa tate ke tlo be in short ya ke tlo be in short ba nyalane le mamaka then kwa diragala gore ge nna ke belegwa before ke fetša ngwaga tate batho toko ba mo kgopela gore a ba ishe magweng ya ba ile gona a nyameletše le lehono a retile maileng so nna ke go tega botse ke sene bothata ke sa tshwenyege go ganne ge ke thoma ke bereka ge ke thoma ke berekile nako e telele ke sene bothata ge ke fetša mebereko ya thoma ya senyega go senyega o ke kgwetša o a senyega dikoloinyana tše be ke ne le tsona ka moka jano yema so ge ke tsamaya ke ya bathong ge ba kone feta bampotse ba re mona tatago o tlhokofetše ge ke robetše magolo mmela ga tate wa tla bošego gare monna tabela ba go boditšeng yona ga se yona ema o nyaka tatago ke monyakile ebile ke vapile a ke mokgwetše dilo jaaka di senyegile mebereko e fedile dikoloi di senyegile ke no šala ka mosadi fela ka baka la gore ke ena ba reng ke mofele ke tatago tate kore taba ya motswadi ya tlhakiša mmago o kae wa rra mama o gona mama ka o gona le ena o tlabegile ka ge motswadi a salano la go nta ka e dirang go menya o monyetse o feditše mogala ba gešo taba ga go ke ikwele everything ka le ka no tšwela pele prof o tla thetša sealemoyeng taba mogala boa gešo ke a ekwa ebile ke a ikwešiša taba mogala boa gešo so o na le task e kgolo santseng a e raloke fa tate o sepetse o tšere ke batho ba ile magweng alright sa mathomo o nyaka papage ba ga bo papa ba kae one batho ba ba go tšea papa ba go moisa magweng ba kae e nyaka re ye go iriela dinyakišišo a tle ka gae ke tle ke mo riele dinyakišišo meropa ya thoma kgwedi ya August ya thoma a tle re tle re ye go mo riela dinyakišišo re ye go mo thuša go nyaka ene ke nyako lemoša le ba bangwe ba ba ileng ba tla meropeng ba nyakang batho ba ga bo bona gore meropa ya thoma ba bowe ba skare ka gore nakwela ba tlile taba ga sebe ra fihla mafelelong and then ba be ba dutse a ba bowe re tle re tsweleng pele re nyakeng go fitlhelela re kry-a ke re a nyaka malome ka kapa ka batho ba nyaka ga ba fele pelo re a nyaka go fitlhelela re kry-a se re se nyakang 0648582771 0648582771 okay MSRS mo moeng dumela MSRS go ne le sound e nngwe mo ga ke ya mogele mongaka ke a kwala bjale botse o reng fela ngwana tate re gona le kae Mr. Mahlakola tsetse le tsaina me a re leboge a ko ke tamiše prof ka mo thobela le kae prof ai nna ke rena ba re sa gata tala e bola re butša go lena ntate Mahlakola awa tsetse le tsaina me thobela a tseba le khonong khahlile o aine tsela ya gore ngwana ba a ke re bana ge mosadi a nyetswe ka bona se gore ba re badimo ba tata go ba madi ba ka se ba sware gonne badimo ba bang ba ne le bole a ba dumele ka madi ya bona ga ba dumele ka madi ya bona ba tloga ba gana go gana aha
jwale e nngwe she prof ya a ke re motho o ne bana ya go nna ne bana mmago bana ba gore mmago ngwane wa nyalwa ya a re molanyetswe e tle be taba gore jwale tata go bana ba wa madi ya wa tshwenyega ka baka la bana ba le ba nyetsweng kua ga Moremi ya ene jwale kua ga Moremi jwale mola ba shinne meno gomme le tau shinne meno ya re tle re ba re ke jwang ge go le so ge go le bualo se segolo ke gore re ya go bolela le bo malome ya bana ba ye gore bolelela le bana ba ga Moremi ge ba gana ge ba Moremi ba gana re ya go laola ke gore bo malome ya bana bona ba reng ka lebaka la gore ke na le nneta gore ba swanetse gore ba ye go boledišana le bana ba ga Moremi gore no man bana ba tshwenyega be re ba kgopela and then ge re ba kgopela a ke re ya ka kgopelo ge re ya ka kgopelo batho ba thoma ba gana ra khutšanyana ra boelela ba gana gape ra khutšanyana ra boelela go fitlhelela re bona re ba le dipelo tša bona o ka re di a phuthologa ka lebaka la re ge re ka re rotšea bana ba le ka kgang e tlo re palela o tlo kry-a boele re šetse re e seka kua go moagistrata ke ra gona gore go malome a kere ba malapeng a bona bana ba le ba malapeng a batho le bona ba nyetswe gape ba go bona o tswele ka mohlobolo mma go bona o tswele ka mohlobolo papa go bona wa mathomo ga a ba nyadiša bana ba aua bana ba ba ga Moremi and then mola e le gore tata go bona wa madi kwa ga Maubane aga jwale Maubane o tshwenya ke badimo ba re o lahlile bana monna Maubane ya pile jwale ge Maubane a re wa go boledišana le mma go bona ba ya bo malome a re ka mokgwa o bolelago gomme mma go bana ba o re le mo gape jwale le ntugela lapa le tlo ntugela lapa banna mola le nna ke nyetswe banna le re bereke ba gantši re a e lebelela gore sa mathomo ge Maubane a gana bana ba gana mogala bo wa ka bo re na nyakang bana re mmotsa gore a ye go phophotha badimo gore banna badimo ba gešo ke šaile ke nako ebile Maubane o ntšeetše pele ene bana ba go ba gana Maubane o a gana ga go mo nka tsena go gona mkineleleng diatla metsing goba lena ye yang lo mpolelela le bana ba le batle ba kgone go tla ka mo gae gobane kua ga bo mosadi ba re bona bana ba le gae sa le ba bona gore a re bana ba le ge nna ke ba nyaka ke santse ke ba late ga Maubane ene jale ya go ba bothata gore nna ke ye go nyala bana ba le ga Maubane o diabuala wa khunama wa phophotha badimo ba ya ka kua ba go bolela le Maubane mara ba ya gore ge ba tsena ga Maubane ba kry-a e le gore sedimo sa ga Maubane le bona santse ba thome ka go kinkirisana pele ge ba ka kry-a e le gore sa ga Maubane se ba fa mabaka a go kwagala tata go bana o no ya a phasa bolela le badimo ba ya fase ba bona gore no o diile phoso ene jale yela ga e sa lokišega go ne phoso tše dingwe ga di sa lokišega ka gore ge ke le Moremi ke šetse ke nyetse mmago poi ke dula le yena ka mola poi a sene molato ebile a thabile ebile ke mo reketse paesekela gomme nkadimeng a e tla re banna mphe mpoi wa ka then wale e ba bothata gore wale le nna Moremi a ke ne ngwana ke lebeletse poi gore ke tla godisa hei e tla ba ntshetsere man ene ya riega mogalabi wa ge e tloga e riega gabotse mara nnete batho ba itsene gabotse ya okay nyaka gore go riwe jwala ba go phophotha re ko gore ka morago ga diphophoto re tlo go kry-a eng le ga le kgono le nyana go ga botse le nyaka 5 hours go botse le 10 ka kapa ya nyake no bakala ba ge shumana ya tswa ke manna nna ena le ngwa ka le komane ka magetleng ke kwa botse le khone le nna go lela le khone le batho ba ka robala boroko ai ke leboga ku no re a leboga Mr. Matlhakwa ba ithutile tše ntši go aga ya mona marula ngwana ta a dinape di tloge di lebe bopedi
nkeke wa di kwa ditaba mogala bo botsisa tabe thata mara ke na le nnete a re batho ba ikwele wa tseba prof go ne le batho ba bantši ga re kwešiše polelo ya sedimo ya ke ka baka leo ba reng go consulta go bohlokwa ya gone jwale ge ba re ke le maubane soke ke lahlile bana e ka tla gabedi kapa e ka tla gararo ya number 1 e ka no se beta ba gore tsamao tšea bana ba utlo ba bothelle mo ya e ka no ba taba gore ke maubane ke na le bana ko ntle a ke tse borena ba kae bona a ke tse borena go diagalang ka maphelo a bana bale mara mohlomongwe ge nka no nyaka go no tseba gore aowa ngwanaka o nyetswe ga moremi o nyetswe ke moremi then as long as nka no tseba gore o ka yena ke nagana gore le badimo ka re go ne le ka mokgo ba ka e lebelelang ka gona ke tloge ke sa dumele gore go ne modimo a ka go romang ka lapeng le lengwe gore nagana a ke no fa motlhala kere ke ne bana ba ba 5 o mongwe mmage o nyetse ke moremi o mongwe mmage o nyetse ke mahlakola bana jwale ke se ke no tla ke tsamaye ke re koko banna badimo banna ba nyaka bana baka e tlo go bela boima ka gore go ne diphoso tse dingwe malome ka kapa mo bophelong ya di nyaka go di lokisa o di lebelela ya o a reresha badimo ba kgona gore monna maubane o lahlile bana gante wa tsore ba nyakang gore maubane ka gae a noria modiri o monnyane wa pudi bana bale ba ba lokologang ba no tla batle ba je pudi e le maubane ba boele magaga bo bona go itiša le bona go gata ga maubane ga go kgonagala nako ngwe ba re maubane o lahlile bana ba ekwa eng sello sa ge ngwana a phasa ka metlhala ka matšatši a re banna nna mo ke leng gona ke dutse le mme ga ke ne le ge e ka ba ka bogobe ga ke je selo tate ga nthuši ka sello sa lesea se ya go tloka go bagalabe badimo ge ba etla ba re maubane o lahlile bana badimo ba re support-a bana ba gago ya motheletši o mcrs mo mo e dumela yebo mcrs dumela au shem 0658582771 mcrs o se mo ene a kwande Tobel re gona ra le ra le amogela Popojan thobela le kae ai nna re gona ka mpheleng ke na le bothata mo tabo e bolelang e yang kgwatsa ya ke na le ngwana mo kwa bururwaka ke tala a robala bururwaka jale mmao nye ya jale ngwana mmao a nyetseng jale ngwano ka thoma go gola thoma go tlhalesa o tlhanogela mmage o dula koo mo metseng ya bana ya ngwana o nyaka go ya kone mmage o bolela le nna ka gore ngwana ga ye kone ge ta tilela la ko madisa mmage wa tlhaloga mogala jwa dula le lena gore nnebe jala ke gore go riagala mo jale ngwana wa tla go nna wa ntelela gore bogolo ba ntikela mane jale ke bothata jo ke tanela tata go robetse a mma wa se ba jwanyana jale tabe ke mo pelong ngwane o tlaisa nna ke go le mosegare ke diagantse ke ka moka matsatsi a go feta be ke bolela le botataga le botatemogolo a ke go ya ka taba e ka mokgo ke e kwago ka gona e duma gore nkono bitsa bageno ba ga botate le kopantšhe le ba ga bo mme wo e le go gore o belega ngwana o ke kgopela gore ge o bolela le mmago ngwana o o nyake baswa ba gonuale ge le dumelelana ka taba ya gore ngwana o o ya komeng ka nako o le dumellanang go be le se a se ngwalang fase
sa go bontšha gore wa dumela gore le mohlang ngwana wa dikomadi tswa ga kare ga a santša e komeng mmaga gana go be go ne le se a sengwadile go fase lebaka ke gore bana ba mohuto ke ba ba tšhabelang komeng ene ge ba fetša go tšhabela komeng ka ge papa o e le go gore o mo godišitše gore nna ga ke nyake koma re ka se mo gapeletše yone mara e fela re swanetse go tseba gore ge ngwana a gapeletša gore yena o nyakwa komeng o wa go alogela kae ene re nyaka gore ge ngwana ge e le gore wa go alogela ka ga bo papa ga ge o a senganyala mmage go ya komeng ga ngwana go se ka tla go tsentšha mmage ka gare ga ditsheko go se ka tla go tsentšha ngwana ka gare ga bothata ba gore a tla palele ko go ya ka kua lapeng la mmage le papa ye taba e nyaka le idulele mfase le mogalabe o e le go gore o nyetše mmago ngwana a le gona e be dipoledišano tše e le go gore ke dikwane e le gore le go sasa o se ka tla kry e le gore ramogolo go ba rangwane o wetse ka gare ga bothata ka lebaka la gore ba tla ba re o kwele ngwana ya tla ya ba bothata ba gore mmago ngwana o kwane le ramogolo wa ngwana monna ga ga le gona ye taba e na le dintwa ka gare pake kgopela re solang ka dikoma tše di tlo tswangwa go tlang le tswe le boledišana ka taba ye le fetse ene ge le fetse le iriele pampiri o engwale gore le go sasa wena o se ka tla wa tsena ka gare